jam itu tiang mereka dini. Mi Dewa Ratu. Pisan dia nak nunumbak dicari. Tumben Jani semeton di Art Center. Engken. Ningal pergino ada batis kulit mewarna belung gitu jenang ne. Nah aku dia borang sing kaya pesan main. Nak traktor ben doang tebe, numbak ben doang tebe tuh sepanan pesan sedang jalan traktor. Kaya sini tulis lanon mahan sini tuh. Ya. Jangan terusan beli di belakang kalian juga. Pulau kereta kan beli ya, memikro kena jangan masuk. Ni subah ni Natal ya. Ni tu apa? Bayam subah. Bayam. Ni subah. Ni udang apa keto-keto? Iya, zaman sekarang orang bajang-bajang suka terong-terongan. Jangan kejukut, jangan berpikir negatif gitu ya, dasar kamu ya. Aja. Orang saya suka yang gini, mam terong gitu loh. Enak doang beli. Tuung beli kan gede, yang kan cinta aja beli. Penuh mesti spesial tu. Belah, ya belah. Wih, derai, jak saja yang kita gerada sangkaran tak ada orangnya kita. Saja apa ya gelar-gelur kata wak luo kok gitu. Jak saja dah cara kita, jak saja tadi saya nak cara kita nawang itu. Sajan ngawak kan orang cara kita kene jak sajan kadang kita sama bertakbir sama kelomplong lah sana udah belaya. Mana apa ya pedang tu ni. Tuh, derai. tiang tuh. Nyingudang gerada geruduk cara kita jak saja kita nyingiring anggelah. Maksud tua? Sajan bertawang kene gelah aja marah gelah nawang tumbes nawang tumben ngenah di sisi nawang monto mekelon lengkap pakai raksasa tetona jadinya kene nyingiring anggelah. Mangken kan sampun ring purian, mangken medal angan palung ngucuk kedewo, sapo sira uning ring magi malibos cinga sane nulungin niko medal na ratu na. Nyi ya saja nyi kalian nyi kan yang pediden yang kita aja saja nyi kita dadi sana cara kita nawang nyi. Tiang nak ngalin saged ado nak tepung tiang saged nulungin tiang salang atu niko mang depangi tiang ring magi nak kenten mana ti tiang. Medal atu. Oke tuh. Ngi. Jak saja derai. Ngi tiang. Rame semeton derai. Ya lumayan. Ye jak saja nyi cara kita Ya yang jadi dia center muluk itu jam suat jam 1 jam lu hilang bo. derai. Yang. Jani yang kepesus. Saya agak nyai metimpo nih doang metimpo. Nah jani mau pesudah ben mani pesus suat ya. Tuh. Metimpo nyimba metimpo. Oh metimpo. Sekan nih rago nawangi jadi pergi no dini metimpo. Metimpo apa mesilo? Ngujang wak masila jenang nyi ingat nak wajib nak lo nawangi ben sada beha dadong nya anggonnya jenang nya. Tuh ke ngelah kang wang. Aduh. Aduh tuh. Nyi ngudang deh rai. Menjepit. Apa nih menjepit? Betul nacin. Jenang nyi kita ingat nak wajib nak lo nawangi makan ngiga kita tegol seboren. Subah mategol kuri kelas halene. Kenang sing kelas kita goban ya. Mengkengken gobol. Ada hubung ni gobol jangan gol. Sajan kelijang. Nah betawang tiang tu jegek mulo jadi berwadan mulo kin tiang. Tiang kan udah dadong kang wang tiang. Yang tu kan baru 17 tiang baru 12. Jenang nyi cara kita. Gelis medal. Derai. Yang tu. Yang sudah cara kita jani yang ke medal derai. Tinggi durus medal tu sampun nyantos si tiang. Pusengane rare sona Adi nak lu munyi ni gede yo. Yan medal tepuk tangan sarang saminge. Onen. Tang bless tepuk tangan. Iya, medal tuh.
Adam semangat usungane songgeng kesampe Yuk. Iya tepuk tangan dong. Oh, Bang Keto jegek aduh. Len, yang bona bajang jegek pesul len beseriak penonton ah. Kengken Dijong aleh. dong DJ ngidang ada yang jegek Duh, dini sing ada. sing ngidang yang ada yang saya Artis Jakarta. caranya nih yang Vanessa. Vanessa Vanessa Angel 82 juta. maksudnya Mana pesu? sajan yang cara kita jegek yang Yang Vanessa masih. Vanessa nyen Vanessa 8.000. jajah tuh jenangnya sajan dong berarti jegek deh Rai Jegek, dijong alih saya sing mah. sing ngidang ada yang saya kini Ini paling di Abian Center sing ada nih kene jegek nih. sing ngidang Sing nyidang. paling jegek Paling jegek. paling seksi Paling seksi, paling teguh. oh Masalah sing caranya pemaksud. kita sajan yang udang mentimpo ningkang kita jenangnya Orang pamanangin. sajan ya Biar masih gitu masih nyalu. sajan bangun nyiring kelama sholat Biar bangun. Bangun. Bin negak bin bangun kenyal. Maklum bedadong. ada yang aneh Ih. Len. alamat Jamalangka hanya sore lemah Dak cara barang landung mulai. Len, anak bajak Nah, Bang gitu betul. aku guna landai luar biasa tepuk tangan untuk pendapat yang ini Len, yang bona jegek bedi, net lah, kian lah. mau kohang cang janit lah kian cang ah Sing artinya luang moko ben kebiasaan cocok artinya KB. maksudnya Cocok KB. maksudnya Saya perlu kayak kawin suntik. mana yang kan Ya tetangga yang kawin suntik banyak meraknya mendi. banyak mereka Bau lekat. kawin suntik Lekat panak nih kan. Apa? Godel. jenangnya aduh bangcang bernapas malu Napas baru napas. Yang busan gitu napas ngos-ngosan kene. sajan ulian kengken iraga ngos-ngosan Ulian tenaga telah. semangat iragaman ngatur orang ayah di Ulian PKB semangat namanya. nih. Sajan detik-detik terakhir penutupan marah iraga tumen ngatur orang ayah Sing di kengken. kengken. Yang penting man ngenjok Abian Center. Makane nyiseng dadi ngawak-ngawak cara Sebenarnya tiang nak lek ngatur orang ayah kalian tuh. ngujang kita. Tu kan nak bajang. Benar. Tiang bedadong-dadong saat makon. Sajan. Oh sangkan ke batis yang lian tu kukur tuh miratu. Mi Dewa Ratu tinggal nak Yang ya. usah nak terlambat mai. Adik Yang ke- orang jam 6 berdini. Bageta? Jam itu tiang mereka dini. Mi Dewa Ratu. Usah dia nak nunumbak dicari. Tumben jani semeton di Art Center. Engken. Ningal pergino ada batis kulit mewarna belung gitu jenang ne. Nak ku borang sing kaya busan main. Nak traktor ben doang tebe, numbak ben doang tebe tu sepanan busan sedang jalan traktor. Kaya sini tulis lanon mahan sini tuh. Ya. Mana lanongan ngeraktor main sing kengken man sing mana lano man sing mengganti sing man. Jadi saya nak cara kedo dia rai ingat nak wajah nak bajang jadi dini nawangi nyen pras ada membalik jadi dini. Apa nyen membalik apa hubung nih yang penting yang kan orang terus terang. Engke. Yang orang ngatur ngaya jam itu mereka dini sepanan kaya sing umah bade sing ngejang traktor ngejang tamah langsung mau jalan nyemak katung
Man, semua saya kan tinggal payah senyum. Ini ya sajan gitu jadi uang jero jemput nak yang namanya jemput nyidang zaman jan itu nelpon SMS gitu Ini jadi udah uang jero nyemput di cap nyen. ya sajan Masa yang rektor udah nyemput. Nyi nyemput yang gitu jadi uang jero kengken nyi kadang subah penek cang gaji nyi leng sama jadi sata oh jenang ya dijonya ngalir Tuh buat yang ranang ngekong atau orang ayah. kengken Menek, lo rai. Jadi berbulan jadi bukan penek cang gajinya. Ulang gajinya sama jadi satanya nah gitu. Di luung ben kenyam tu ben no. Si sakit hati tiang atau orang ayah. kan luang jarak itu ya Kengken. sajan nyi makanya nyi semangat nak bekerja nyi namanya Semangat bos semangat gaya apa ke jemak. kengkenangnya mak gaya gitu nyi mahasiswa kesayangan dikip gitu kan tidak setiba jenang ya Artinya kesayangan tuh beluung nih kadang saya tamat-tamat yang penting meninggal Pak dosen ke deman meninggal gitu. sing tadi nak Apa gitu ben dosen namanya ganteng-ganteng mahasiswa bagus-bagus tuh. Sangkan daripada yang ada tunang nih gitu-gitu. Nah, Tua-tua gitu sing menjijik ya. ih jenang ya Dari turun-turun sing maksudnya. ah Ane turun-turun bas turun sing maksudnya. Oh, gitu. Model cara cara penabur tuh sing yang deman. sing deman Sing deman. pilihan kengken nyi sing deman Sing deman demit. demi Ajam lali mau bekal pes euro kok kateh. oh Ajam lali paling kesandur ajak linang-linang bangklu. Bagai- Saya basang biasa di mimi seduh. Biasanya gue bakal kelepot betak basang sing. Lumpiang. Biar mana cetet betak basang sing. Sangkana dong ngalih gitu. mana kengken Jadi ngalih ane kantongnya tebal. meh dewa ratu Contoh nih, Ah. ya, sing ada di muka kantong tebal, kecuali jeremangku. Nih, sing ada. sing ada Nah, besi kan ada. Nah, cara bapak yang di muka nih. seberat yang bapak nih kumis. yang nyuting nih, yang kumis. mak kumis totoana nyi Yang teman nawangi ngosot. cara rap meru kumis bapak ngawak-ngawaknya cara gitu Ken. sajan bapak tinggalin do luar biasa nawangi Ken. sangkalnya senadin nak cara gitu pas memilih ningali jodoh madan cara gitu nawangi saya cara yang kene nawangi jadi nak lo sajan ge semeton sarang sami terutama ibu-ibu niki ge sane madue ok lanang-lanang bu terus kenalin sarang tiang bu nggih yang tiang anggen mantu niki jati bu luar biasa ibu sengkal miskin ulian tiang men kengkenang miskin cang memana sing idang apa kepesuang nih Oh, yang tu juang nih. ah Kan pemain kan bapak nih. Benar. Sing bang ngudiang. Ah. Nyakan sing bang. sing bangang udah Bah sing lah. lenangnya pokoknya yang man madua di sing gitu Engken. pokoknya tunyan yang setonen yang enggak ratu betarap dari sesuatu yang sana melingam dikir yang at center sana mangkin yang jagi masalah yang balik jebos yang man madua sing gitu nek man keken jodoh. madua dia kesayang cak madua ne baik madua ne galak makanya kesayangan cak Oh, gitu. pokoknya madua ne cara yang derai Engken. liman harus mekute batis mekute makan ngodalen makan kepura lima kiring isang tas lima kanan ngisang HP bantan bapak nyun Bang, cang saya repot matuan cang nelo. Sing tadi gitu. Yeay! Nawangnya pangkedo, nawangnya luar biasa. Aeng, cang sayang jak matuan. Oh, yang sayang nih. Ah. Oh, matur nyun Banten. Benar, artinya kadangnya marah menyuan Banten cara gitu nyah matuan yang mana sing gitu. Engken. Artinya nak sayang nawangnya. Oh, gitu. Apa buen zaman jani ya? Hah? Yen kanti bang ibu magenap magisyang. Hah? Zaman jani ada rajang renteng. Oh, jangan renteng. Setiap ke pura pasti mesanggul. Mesanggul. Meh dewa ratu sanggul nawangnya memen cang pengalaman. Engken. Menggal-enggal mesanggul makan ke pura. Ah, ah. Ngaba keban. Ah, ah. Ngaba megrendotan menggal-enggal. Rajang renteng mau mulai ceret. Lantas gitu jangan lantas gitu kemarin ngigal hilang sanggul ya nawangnya. Oh, hilang sanggulnya. Nakat di keban nah. Padahal cara kurang jang gitu masih. Kengken. Kurang jang nan wang tu. Engken dah. Ke puro. Benar. Kau masanggul. Ah. Dua masanggul. Ah. Ini bersih. Dijamin sih. Bungutnya bersih. Denang nih. Memakuan Aduh. nawangnya. Denang Nah nih. gitu yo. Sa- Sangkan jani ngali kuranan yang sing milih-milih sing sangat deh. Man. Kurannya cuma engken. Cara engken. Kedang basang. Oh. Kurannya cuma kan lo. Ah. Ya. Kengken maksudnya ngelakuran lo di Kuran yang cuma kan lo. maksudnya Yang cuma kan wani. weh ini sate gelar sango nih Ah. lebang siba Ah. sajanya Kuran yang kan lo cuma. begitu Yang cuma yang kan wani. ah Yang ke puro. Engken. Yang jadi yang rain-rainan. benar Mau kita ngebak bungutnya. ini dewa ratu jaket Yang jadi kayak gebak bungutnya gebak yang bungutnya. adik kita Ngajak ke Badung, ke Pekan Badung. Ah. Ngapa pes 500 kali. nah Kadang ke Melibuah, Meli Canang. pasti Jalan Sulawesi, malu ningkrek. oh Ngelong kebaya Prancis. mih dewa ratu Kebaya Prancis juga do. di kuda Lo ngato sekat. kebaya Prancis Apa pes mangatus. mih dewa ratu Mau masih belanja lo ngato sekat megres. Ah. Mas berapa kebaya Prancisnya? 350 gres bayar. Wih. Suat beli kebaya, langsung ke Pekan Badung beli canang. mih Bu, jikura canang sekat bu. Jiduang setali, seng man jidaso. nak mula gitu
Do madan fenomena nawangi. Di keto-keto sama kita ngebak bungut nih. Oh. Matur kan matawahan, ngon kebaya Prancis sing matawahan coba aja. Yang coba tawa ben sekali kan nyidang. Seharusnya nyi belajar cara Bapak Pancang Juma. Bapak Pancang Dewa Ratu 60 tahun umur nih. Engken. Memen Cang 55. Hah? Mi Dewa Ratu ternyata umur semakin tua totona orang tua tuh semakin sayang nawangi. Oh, gitu. Mi Dewa Ratu Cang mesti pada bajang pada lo besik kan di Jumat Rai. Nyen. Kija-kija yang ngajak melalui nawangi Oh, kemu gitu. main jak lu Oh. ke mall. Ke mall. Megentet cara kini Bapak Pancang Memen Cang. Oh. Bahkan dia Pak Cang Pak dong mengisang cara gitu nang lak aja nak nepuk nang gitu betawang kesayang cara gitu dan nak gitu caranya lak di tua-tua gitu kejang jang bang Terus ini ingin? pantas gitu banyak nih Pak pasti Pak sayang aja jak emek ya Pak yo kanti gitu kan Pak ngelut memena gitu makin mau belanja gitu pasti Pak sayang aja ya itu sing jak Pak sayang oh Engken. wak mau belanja ke mall yen sing gisang limane menggenap barang jemak nih doang Keto ada. pripet bangsa Bapak Oh, Pancangan kenan nge bapak-bapak nge. Sarang sami saged ngajak ibu diolah di siang lengan nge. Pasing lemah dato cuma Sajan makannya ini harus dua jadi namanya mau jadi cuma namanya yang lima. Namanya kok ketiang tegul yang kurang ya aku tegul. Tegul kurang pasing lep ya. Cang em belajar ya Bapak Usan yang ingin. Kengken do. Usan ling di gasu mai. Yang kan sing man mobil. Sing man. Meni ojek. Ini Dewa Ratu. Meni ojek mai. Ngojek nih. Ini ngapa kato menggerendotan. Begitu. Pak, di mana saya naik? Ya ntar tak koncengi ya gitu. Apa? Denang ya. Curak aja nih ya. Saya namanya, mas di mana saya naik? Ntar tak koncengin ya gitu. Bonceng. Ini jak itu bedadong-dadong kini. Sajan. Apa artian koncengin? Bonceng di samping nih gitu negak. Ini jak ngawak-ngawak kini. Pelih ben menjalan tuh. Pelih ben jalan. Artinya kini. Oh. Artinya kan makin kan atuh sampun satuang makin gini. Hah? Satuang. Satwa. Nih. Kengken maksudnya. Waktu. Oh gitu. Luang jam kan kalian gini nyapnya. Sajan. Luang jam karuan prageno siu aja. Sang dia idangan di kanga. Ingi haratu dua agung istri. Wenten nanti tiang ngiring angan palung ngocok dewa dikiring jagat tau. Ngiring sesuan di sarang sami diki. Mangken pamekasan sapu napi sane pacang kapos durus tiang di tiang mocano. Maderai rung wajani Inggih mapin awak di tiang aratu do agung istri. Kasuen-suen sampun di tiang ngiring angan palung ngocok dewa dikiring jagat tau. Doke dumun angan palung ngocok dewa sarang di tiang kepandung andok iwan aru. Waktu nih mereka ketengahan gua, makin sampun wastan wenten dikiring purian, katulungin nantuk wenten anak lanang. Naralian kebawasan Inggih saya waktu pisan. Ledang kayu nangan palung ngocok dewa sana makin wenten liring di tiang dikiring jagat tau. Derai Inggih di tiang. demen dong super demen naten yang derai Inggih. bebas jani tumben nepuk gumi derai Ten suwe sampun di tengahan gua ten sapun iku. kelewalen adane ruo beneda derai Inggih sapun api. iya nak demen nak metimpal aja sebab Ing nyebak museum. Nyebak sing mesu penyingak nih iya penying cangkem nih besu iya. derai Yang kadenya nawang sapun api atuh. tugas yang selamat dan derai Inggih. ajen gelahkan ngai swayam bareng Inggih, patut. nyenjak ngidang nyelamat dan gelah uling go Inggih. tuh kelanggona kurenan Armanangan palung ngocok dewa. kewala mas jani yang ngajak icupa do derai Mangkin aratu dua agung istri. Dok kesan kandon ding tengahan gua tan uning sapo siro niko tan uning. nak batang derai asan-asane sing tau sing nyelamat dan yang derai Dan makin cupak ngangen api makin. Nge sampun nak nyebak atuh nah. kasar bungnya Sampun nangis atuh. mana kengken jani derai Mangkin asapun iki antuk. Mapi nunas makin ring aja nangan palung ngocok dewa. Sapun api pula pada dikiring wintan napi ada suaya baru pun iki. derang bebat babawasan Inggih haratu durung tapi ayo jani dadeng kuning Santuk anaknya wintan karyo ring buring ngiring-ngiring mobil abdab sana. ada nak toko saya gitu rame-rame Inggih. Maderai jalan jani jua dab-dabang Dia ngiring pekayunan
Jam lidah harga. Duduk sebagai kata. Subuh tengai jo ya kaden lakon na ilueng tu. Kunyan tinggal maro bangun subuh ngabo apa dane cara jani tu. Apa dane ani anu kleped. Apa dane? Tu bo pepet abo. Beli. Bali. Oi, Yang pasu beli. ni meng jantuk ni kepesu ya jani kau ni. Ni kepesu jani ke tu? Secara ada terus kalian kan yang dia beli aja. Nah, di kamar mandi saya ada di mungut pohon saya ada di belum kata lu yang beli ya. Kita bungut ni jak cara ceng-ceng kebes, epanan oleh. Oh, perjani orang cecak kebes, pedang ke semekuran kan. Man kita potong bungut ni tu sing nak diadeng mau peto. Oh, berame itu beli. Mula benyul dia ngemang beli kurang nang cara nyai ya. Ewer dia. Lo, puswang ibannya. Nah. Kalau saja ni pesuapok aden jemak kai itu. Lo. Mai. Suốt dia enak kang malu. Kita beli busan cok ale biar di kamar mandi saya di bungut panah ada orang kena ngerti lah perasaan yang kayak kan. Jauh lah Juni semua jangan asal beli di belakang. Kalian jelah. Pulau ketok kan beli ya. Memikro kena. Jangan masuk. Mengkengken na beli sing nyemak kaya memitro, mengkene potong ni jani. Kengke potongan cai. Mengkene samra kene basang nyantung. Pidan saja long torso nyikat kan beten jani jak kejo ni long torso. Angkala cangelak ngelah kurang cara nyi. Oh di kene di gandeng camara body kene body desong marah beli bekongan ketok. Pidan celok kicang body bajang carang celok gitar Spanyol kengken beli rayu cang. Kadang mulai cang beli kanti kerang kulo, ngerti lah beli, ngerti. Nenek malu, ani ngerayu tu beli apa nyai? Cang. Nen, nyai ngerayu beli udiang, bian kene getak basang wake, uliang wake nyai nyanan. Kengken, kadang uliang cang kata. Ingat pan beli na. Kadang beli yang tanda se cang ah. Nage ngulian, dasar kamu laki-laki leboy ya. Secara cara body paling luang ngecang, orang body cara gentong awak kita basang ceng jet ceng.
Ini nak sebenarnya berak nih apa semisi bang tawang. Dijan berak. Orang pipet cang daloi berak gua main beli ya. Berak nih sudah ada nih apa semisi nyaruang sing lah nasi ya nih ngajak. Oh, jadi orang sing lah nasi tebet lu bungkus buat makan nasi di belakang. Jangan boleh gitu tau, ngerti perasaan cewek tuh kayak gimana tau. Benar bangun pagi tuh benar mau foto sama selfie malu, benar ke salon saya nyetro beli dasar. Dong ke keco kan gaen nya. Ken. Dong maro bangun nyai jang nyemak ape, sengen pana, sengen apa, gamegarap nyi dipon, jong ape nyemaknya maro bangun mau potre saya baru bangun. Zaman sosial media harus gumi canggih ya, maro bangun harus. Subane subuh nyi lantas bangun ke WC nyi ngencak mau foto masa nyi baru datang dari kamar mandi. Di subane suot nyi tekoleng WC. Ken. Melaib nyi lantas ngemang kucet ngamah. Hah? Lagi ngemang kucet ngamah. Batok tohong mengemang kucing kamar masih beli depan jak cang. Dong ani keto-keto keledengnya jak idorane jak semeton. Oh sing dadi. Sing dadi ngedeng ni keto-keto. Ye ma peton oleh guni cang nawang ya. Dong ni keto-keto to. Apa abonnya tu? Cang subuh ke pekan subuh bosan je kene ke kemilahan cang subuh ngomong. Dong leng tu ni paling alih beli nyai ke pekan tu. Cang subuh ke pekan nak kana cang idang selfie do nak memilih menuduh maksudnya. Do nak menuduh marah bangun. Dong nyi ke pekan na leng tu ni ke tu. Secara tu ponin cang toleh nak. Urung kan di mata cang. Nen malu. Pangsen peleh ban beli nyan tu nyan nyi bong orang berkepekan. Bo nyi ngai dedarang, bo nyi meli dedarang. Ni subuh nen nu mata liao. Menjukut kangkung kete ke bang nyi. Ke bang wakil amat. Jukut kangkung subuh ke beliang cang beli. Apa kan beli nyi tu apa? Bayam subuh. Bayam. Ni subuh. Nyi udang apa keto-keto? Iya, zaman sekarang orang bajang-bajang suka terong-terongan. Nyi sajan nyi. Apa? Nak angan terong, angan kejukut. Jangan berpikir negatif gitu ya, dasar kamu ya. Orang saya suka begini, mau terong gitu loh. Sajan ni saya ngelah-lah. Nih, senap polon ni. Dong kodang tuang mata kene pantat. Nak zaman nu gede nu enak nuang beli. Tuang beli kan gede yang kan cinta aja beli. Nen malu betlah dagang itu, betlah ni belinya tu. Nu ada bensin. Apa nu mesti spesial tu? Belah, ya belah. Seduk pasang. Nyajang sajan nyai. Sing sajan nyai bisa ngejang beli tongos so. Di diop nak rame, nyi nyemak gaya gitu. Kemudian kene-kene kan jemak nyi. Sing sajan nyai ngidang ngejang wake tongos. Kemudian kene-kene kan pantat nyi. Nyen. Apa? Len potong besamrak gitu. Apa kau orang beli? Len potong nyi besamrak. Sing sajan nyi ngidang ngejang wake tongos. Ni kan bawa metongos ni di Ayodhya. Di diop ida dane patut ne kengken nyi dadi kuran wake. Ngomong nak. Nah beli yang ide beli. Meskipun yang kene pesreset suranteng nak yang tetap cinta beli. Kecek. Engken kenah nyi ngebuk tangkah beli itu. Si ngebuk tangka ni sarun ni nak. Engken. Ni amun bawa ngau tawang igel jojo guminya saluk nak kene lang. Apa?
kading nah basah. Sing. Sing ngadane kang idang nan dingin. Tepuk tangan. Ben ulang. Pang mesra meskipun aku sing ngadane kang idang nan dingin. Daman tiang itaken ragan beli. Dia pen kadang ngae sakit hati. Dia pen kadang beli salah tampi. Hati yang tetap cinta beli. Tetap cinta beli engke. Minyak dimulih ne beli ke bes-bes ke rumah ne. Sing kengke nak patus soal potongan beli jak siu bau dong. Sing ado ya dini. Oh sing ada. Man kengken jani beli rago subuh jani dia jadi aduh dini beli ngerti perasaan yang beli. Apa bentit yang tahu dengan panak beli jani man panak ketok bagus tak beli. Aduh. Nyi soleh nyi. Ya nak ngeleng nak mata ne besuyeh nyi bungut nyi besuyeh. Ajo. Loh, Iya. adone buka beli kelawan ni nyai dini di penepi siring. Gaginani rago sing jadolen tuah ngalih kane madan merto, nunas merto di segaro. Kengken ben nyai ngidep bang. Kene nyen Patih Agung. Kadi Patih Agung. Isap yang kaden drama gol. Wakil orang Patih Agung gitu. Loleng. Sing sajan nyai ngidang ngejang ngewake tongos. Bibi. Sujaten ni kedagian kengkian kena nyi. Kedagian mati. Ian mula nyidot mati. Mati ang iboe. Dong marah keto beli makan kelek keto. Nage tengah mati yang cang keto. Dong subuh dah beli. Les bulu. Nah tiang ina sinampuro sarang beli, nah tiang angan wanta kegonjaan beli. Nah meskipun tiang kene beli, tiang tetap sayang sarang beli. Apa be ngelah panak jani bagus genjing beli. Kini beswecan ido betaro, sing ido betaro kapining irago ngajak daduo, tawang irago sing idang ngelah piana. Sayu akti. Man lantas beli nyamut nak cenik di sisi neng segaro. Di sisen pase, he? Sido lantas beli man nyamut nak cenik. Ada neng beli lantas yo imade rambut samut segara. Jani subuh bagus gitu yang bagusnya alih cek bagus beli sajan juga. Jadi jani subuh jadi anak sane suputra beli. Suputra itu su nginaraning luwe putro nginaraning panak. Pianak sane luwe kita beli. Liang sajo liang rago ngelah pianak ane numutin apa aja bebesan reramo Kengken jo reramo pangsido yang numutengi pianak kan sayu akti. Men kengken jani beli. Men dijo ya jani made. Gelun nak beli. Nak subuh tengahin nenek nyai subuh masih manada pengkepekan man made kijau dong jerit nu Made nak boleh tuni tu subuh tiang alih sampun ke metaki-taki do beli. Jerit nak malu pianak. Made durus tu ngalih medal made medul deh. De made samut segaro pianak bapo anak buka